Hai, salam sejahtera. Kali ni dalam video ni saya nak preview kita punya device yang baru bersama-sama dengan app untuk generate label stiker yang berbarcode. Okay, kita akan gunakan model Xiaomi V3 ni. Alright, so dekat sini kita ada list of product and kita nak print dia punya label stiker. Okay, sizing 40x30. Alright, choose product to print. Saya nak print untuk dua produk ni. Okay, kemudian saya nak 2 copy untuk each product. Dan saya print label. Alright, so stiker ni boleh ditampal dekat produk yang belum ada barcode lah. Alright, so dengan barcode ni juga dan device yang sama, kita boleh check stock balance. Okay, so kat sini selain daripada ada printer untuk label stiker, dia pun ada scanner kat belakang ni. Okay, scanner. So bila kita scan kat sini, kita boleh scan barcode ni. Okay, kemudian dia carilah item yang terlibat ni, air mineral desa. Stok tinggal lagi 1. Kita scan pula yang beras jati ni. Okay, beras jati pula tinggal lagi 184 piece in store. Okay, so sangat praktikal untuk mereka yang berniaga yang melibatkan stok. So kalau berminat, boleh DM kita untuk dapatkan device dan sistem sekali. Thank you.